Hello guys, binigyan nilitum nalagdam ni sini majo family pen nilitum Jonel Kirby Youth Festival ke lang dunji lasi nilitum jonon badongan lo jo tawar dam bom lo sinan nilitum dam bom lo jo period so tato halen ni pai lo program ke pautum lo nan ke hitung dam lang ada palipo nang hitung handang pikdang ikon juga deh sok kemen aja nagalen sok cing dong kan pipi dak picnic spot lo dikulang sun bu bola dak picnic ijo dim lo jangan itu untuk piknik yang cuy bro dadak banget ya kan di kudang sun belah hello deh ini penang nih lagi hapu langsung juga lah hello festival lagi lo ya kan kedam pola kayak olah pia hiam lo yos bulu ya festival lagi biok dok le jo festival dinang le cik le yo non jo John ini the festival dah kenang tunong le pin lang yo hello yo festival tim ke jalan festival lang kelang guna partner here shoes non bilang tu dan pasti modal ti non lang met dan hari justru mau hang lebar cerake CS pen lo lake cerake CS pen alun lo yo Ndakangan lang ba? Non umciratum ahin pen cepati model api non borbot KCS unit ahin pen hari Mongol sing ronghan lapen sami oh keren nam Julie foto cituli dim lo selfie point lo ja Redan kan sama saya screen cok. Lihat. Halo, ini truk wah. Hotel, udah kayak hotel, udah kayak exhibition. Nona juga exhibitionnya beda lo yo. Ini tungnya dam bom lo yo. Jo. Bang lo menon sih ke bang lang, ini tuh medam perang bola tema nih tuh Halloween med ini nasi lang na melo one row nasi non bang edam ko. Pinabang tuan tuh, ani lo si lang meji. Bang, big lang.